roasted poha chivda hi vaini chu atlum chi in kan siam ve anga siam har salawin siam chungpo array lawin atui em mai ani kamram le thingpui ne na inchi ania kan lo siam chanang badam hi ovena tho kan lo roast masale photang hei hetiang bazaran zorang kha packet khat kha ania abal china chuwang chuan tuya ka sil 5 veka tihan kada hulle deuhle ka hatui kha kathli hula chumhinua chuan ovena hian kawada topanga hi tel du chuanin far khat vela monipo polila ati thei thawa amaro chu tel lawin voinia chuan tihan ka ur top don ani oven kha 200 degree celsius a kan danga chuan achung le noi rot kha kan tisanga minute somni kanwa ur top don ani badam hi ahlang topa e tur chuan minute somni hetia ur hi atok ema amai ro chu voinia hian hemi minute somni ka ur to nu hi poha tenen khan minute somni ka ur le dona chu tle mina lo ud de uhlek in kashia a amai ro chu ud kha ang kha chu ani chuang lawa aram mui tui zwal pha chu katya mai ro chu mel kha adum dewa in lo siam veni chuan in ovena in ur chung kha lo titlem ta ula badam kha tray hi kan la anga heta hianin kan thil siam tu kha kan pol ma savek phot don ani chi te kan polanga chini te chuan raisin grapes raw angkha ai eng chuan badam kan mui khatel le cashewnuts chuan kan seasoning atan magic maggie masala hi packet khat hi kan manganga chuanin dessicated coconut dip raw angkha kan mangbok don ani poha hi no ni 500 ml kan bun chuakanga tray a hian poha hi bu wok phek timeila roller manga phek vek angkhan khol mang vek an siamania a shape le size po hi ein angtlang vel lutuka hetia hane hi chuan a fe ani ma hi tin a hang vel lutuka chuanin hi breakfast a te po an mang thina tin snacks chun thingpui me ate kamrama te an mang thina chia puam te chum te le kan te pona thei vek thawani chuan badam hi no chan ve 125 ml kan hui sa kha ka pola chuan hi grapes straw raisin kha kapol bok dona heti top hian leitur a oma lok du ma tui box ya no chan ve tho kate chhuakanga kapol dona chuan cashewnuts hi no chan ve le omang borvel kha kapola chini hi fiante ni teaspoon ni kapol le a hi fiante chan ve le 1/4 teaspoon angkha kapola maggie masala hi packet te pakhat angkha kapol zo vek boka ai eng hi fiante khat kapol bok dona a eng te kha indu lo chuan in pol lo theya mai ro chu rong khati moi via coconut raw dip dessicated coconut hi no chan ve kapol le bok dona hi indu lo chuan in pol lo theya amara chu coconut rim ngai na tu le coconut du tan chuan pol nge chi ati tui pha lu tu kani chuanin hi kan level le ka te avum le lu tu ka le lama camera ka ken awang khanin ka zuk adjust lok theilawa ti han kan chopala thatakin tuna chuanin tel akan na tur kha kan pol dona no chan ve le kha hemi tel hi kan pol top dona ni kan te kherange in lo sha thiam theinan dihan chataka chopola oven ti sata khatawa urkha ani to mai dona oven kan nei lo ni po in dihan thirbela kan pol ang zong kan pol nu khanin kan chok char nga kan wakang char dona ni medium heat a tuna chuanin hi kan lo du to kang heta hian thei du in du ang in nei ang khain pol theya tin tuna ka polang zong hi nei lo pon in nei ang khain pol thei bok ani kuta a enga lokai he chu silfai har lawa ovena kavada a he temperature kha 200 degree celsius zania kan va heranga tin achung len noi kha rot kha kan onanga timer kha minute somnia kan vada ang ama lo preheat lo kher po ngai chang lo tihan minute somni no kan la chhuakanga tang hian alo om to don ani hi adai huna chon he ala sadewa grapes te kha ama hi aram vek to ni minute somni chunga ram tur chuan kan poha man hi apanchi acha lo kha kan mang don nya heti zong hi voinia kan poha
siam dan chu alo ni ta a ma hi athluma a al deuh sek boka cashewnuts te badam te tin poha ram mer che tur kha om boka raisins grape rep time ang khatyang ang thlum thur deuh sek han se deuh chap tur kha aom tel boka ama hi kan thil pol ho kha a in balance stock lom em meya han al lutuk te han thlum lutuk te han thur lutuk te ang kha aom lawa a in me vel lutuk hlom ani hei hi dora leiti ai point a hlok zoka tin tel tlinga kan deep fry ai in a hrisel zoka tin reilo te chungin olsam takin a siam the ani